I ćao svima, moje ime je Stefan i dobrodošli u novi video. Kao što vidite po naslovu videa, danas ću vam pokazati kako možete editovati vaše video snimke pomoću programa koji se zove Premiere Pro, a to je po meni bukvalno najbolji program za editovanje video snimaka, tako da hajde da krenemo. Za početak sve što treba da uradite jeste da otvorite program, a kada uđete u program tražit će vam da napravite novi projekat, tako da sada samo idemo New Project da napravimo novi projekat i sada treba da napišemo kako želite da se zove znači naš projekat i gde želite da ga sačuvate. Evo ja ću ga nazovem video test 1, 2, 3 i odabrat ću desktop kao mesto na kome želim da se sačuva ovaj projekat. Naravno to može da bude bilo koji folder, a ostatak podešavanja želite da ostavite ovako kao što je meni, znači tu ništa ne treba da dirate, samo kliknite OK. U donjem levom uglu ćete vidjeti nešto što se zove Media Browser. Ovdje želite da ubacite sve fajlove potrebne za vaš video. Također ovdje se nalazi i prozor sa svim vašim efektima koje želite da ubacite u vaš video. Ovdje dole u sredini se nalazi vaš timeline. Znači tu ćete da kontrolišete vreme videa, da sečete video i sve ostalo. Gore desno se nalazi preview, tu ćete moći da gledate preview vašeg videa, a gore levo se nalaze sve kontrole za vaše efekte. Ovdje dole levo gdje se nalazi import media, tu želite da ubacite sve vaše fajlove vezane za video. Znači tu trebaju da budu svi video zapisi, muzika i ostali audio zapisi. Kao što vidite, evo ja ovdje sad na desktopu imam neki video koji želim da montiram. To je neki kratak gameplay iz Assassin's Creed-a, tako da njega ću samo da privučem i spustit ću ga ovdje dole levo. Evo skinuo sam i neku muziku, tako da hajde sada i muziku ovdje da ubacimo. Znači tu su svi fajlovi koji nam trebaju za naš video. Ukoliko biste duplo kliknuli sada na ovaj video, vidjet ćete da će se otvoriti neki kao preview celog ovog videa. Ovdje možete da selektujete deo videa koji želite da prebacite ovdje dole u timeline, ali to gore nama ništa nije bitno zato što mi želimo da prebacimo ceo ovaj video u timeline. Znači samo uzmemo video i prevučemo ga u timeline i sad možemo da krenemo sa editovanjem. I sada ovdje imam ovaj timeline, ja ću ga zovem vremenska linija i sada u toj vremenskoj liniji ćete moći da scrollujete kroz vaš video, znači levo desno. Također možete da zoomirate u vaš video i ukoliko želite da vam bude lakše dok budete editovali, možete da podešavate veličinu ovih traka. To ne menja naravno ništa u videu, samo će da vam bude lakše da editujete, tako da vi ovo malo sve povećate. Uglavnom, kao što ste zapazili, postoje video trake i postoje audio trake. Znači u video trake ubacite sav video materijal koji vam treba, znači bilo to neka slika ili kao što ovdje imamo sada pun video, a u audio trake znači ide sav zvuk. Također možete samo da koristite scroll na mišu kako biste se kretali kroz sve ove trake i ukoliko želite da zoomirate, možete da držite Alt i da scrollujete i onda će automatski video da se zoomira. Ukoliko bismo sad pustili video, vidjeli biste da će da se on pusti u ovom preview gore desno. Sada možemo da krenemo sa editovanjem ovog videa. Hajde da krenemo od najosnovnije stavke kod editovanja videa, a to je sečenje videa. Ukoliko biste sada kliknuli slovo C na tastaturi, otvorit će se ovaj Razor tool. Naprimjer, ja želim da isečem ceo deo odavde pa do ovde, znači samo ću da kliknem slovo C na tastaturi i napravit ću rez ovde i ovde. Moram da napravim rez i na video i na audio traci, pošto želim da ih zajedno isečem i želim da bude isečen deo odavde pa sve do ovde. Tako da opet ću kliknem slovo C na tastaturi i seći ću ta dva dela i klikom na slovo V ću da se vratim na običan selection tool. Znači sada samo mogu da kliknem na ovo i da kliknem delete na tastaturi. To isto želim da uradim i za audio traku. Sada šta mogu da uradim jeste da selektujem sve ovo, znači držim levi klik na mišu i sve zajedno privučem na levu stranu. I znači sada ukoliko bismo pustili taj deo, vidjet ćete da je taj deo isečen. Opet možete da uradite istu stvar, ali postoji drugi način, postoji jedan shortcut ili ti vam ga prečica, znači ukoliko držite CTRL i kliknete slovo K na tastaturi, vidjet ćete da će se automatski iseći taj deo, što je mnogo lakše nego da svaki put kliknete slovo C i da napravite rezove. Stanemo ovdje i kliknemo CTRL i K. Sad opet možemo da selektujemo i da spojimo. Također, ukoliko biste željeli da stišate ili da pojačate malo neki deo videa, to možete da uradite direktno na ovoj audio traci.
Znači samo pritiskom na miš možete da držite i da pojačavate ili da stišavate neki deo. Naprimjer, ja se ovo želim sada da stišam. Naprimjer, ja cijel video želim da stišam sa 22 decibela, a ovaj deo želim da mi bude malo glasniji. Ali ja sad uopšte ni ne želim da imam zvuke iz igrice, nego želim da dodam neku drugu muziku. Ja ću samo sve da selektujem i kliknut ću delete. I sada znači iz media brauzera mogu da privučem muziku koju smo malo pre dodali. Ukoliko je ta muzika previše kratka, a želite da ide do kraja videa, možete samo da je ubacite ponovo i ponovo i onda će krenuti iz početka. I naravno želim malo da stišam tu muziku. Uglavnom, hajde sada da pređemo na tranzicije. Ukoliko bismo mi pustili naš video, video će samo da krene ovako odjednom, neće da bude nikakva tranzicija i isto između rezova, znači nema ni jedne animacije ili tranzicije, nego se direktno smenjuje slika. Dole levo u vašem content browseru možete odabrati prozor Effects i tu možete pretražiti sve video i audio efekte za vaš video. Najpopularniji efekat jeste Cross Dissolve, a to je u stvari najobičniji fade, znači njega možete staviti bilo gde između dva videa ili na početak ili na kraj videa. Ukoliko bih ja stavio ovaj Cross Dissolve efekat između ova dva videa i sada mogu da podešavam dužinu efekta, znači na primjer ja želim da mi bude 1 sekundu i ukoliko ja sad pustim taj tu deo vidjet ćete kako izgleda ta tranzicija, znači kao što vidite sve izgleda mnogo lepše. Hajde taj prelaz da dodamo isto i na početak videa da vidimo kako će to da izgleda. Na početku videa ćemo stavimo na primjer da traje 2,5 sekunde. Uglavnom, ukoliko bismo sada pustili ovaj video, vidjet ćete da će video prvo da bude crn i onda će polako da se pojavi slika. Naravno, taj efekat možete da dodate i na kraj videa, tako da će iz obične slike slika da postane crna. Hajde sada da pređemo na sljedeću stvar, a to je kako možete dodati tekst u vaš video. Vratit ćete se dole u content browser i vratit ćete se na vaše project failove, a to je ovaj prvi prozor ovde. I šta želite da uradite jeste da idete skroz gore levo na file, idete new i kliknite legacy title. I sada ovdje možete da stavite naziv itema koji će da se prikaže dole levo, ja ću samo stavim text 1 i kada kliknete OK otvorit će se ovakav prozor, znači moći ćete da dodate vaš tekst. Hajde samo malo da podesimo veličinu ovoga da bude malo normalnija. Uzet ćete type tool gore levo i znači kada kliknete na ekran vidjet ćete da će se stvoriti jedan prozorčić u koji možete da kucate. Ovo je neki tekst. Na vrhu vašeg tekst editora možete da podešavate font, boldovana slova, razmak između slova i razmak između redova, znači to sve možete da podešavate. Naprimjer, ja sad želim gore da stavim neki drugi font, neka bude Cool Vetica, također mogu da podešavam veličinu slova, a drugi način da podešavate veličinu teksta jeste da kliknete gore na strelicu ili vam ga selection tool i možete da privlačite ovdje u ćoškovima i da podešavate veličinu vašeg teksta, ali kao što vidite tekst menja i svoju veličinu u visinu i svoju veličinu u širinu, znači ukoliko želite da se jednako povećava veličina, samo je potrebno da držite shift. Na desnoj strani ekrana mogu da podešavam neke druge stvari, kao na primjer boju teksta, znači imamo color i sad ja ovdje mogu da podešavam boju, ja na primjer želim da stavim da mi bude, ne znam, crvena ili mogu da podesim da mi bude skroz bela. Također na vaš tekst možete da dodate i okvir, znači samo idete outer strokes i idete add i kao što vidite dodat će se neki okvir, evo malo ću da ga povećam da možete bolje da vidite i sada ćemo da dodamo i neku senku, evo je ova senka, samo štiklirate i samo ga podešavam spread, veličinu i sve ostalo, znači ovdje možete da se igrate malo, providnost senke i sve ostalo. I posljednja stvar koju ćemo ovdje da uradimo jeste znači pomeranje ovog teksta. Želite da odaberete selection tool i možete da pomerate ovaj tekst i ukoliko želite da centrirate ovaj tekst sa strane levo ćete moći to da uradite, znači na primjer ja želim da ga centriram vertikalno tako da bude u sredini ili na primjer ja ga pomerim ovako negde i želim da mi bude horizontalno centriran, kliknem ovo dugme i onda će bude u centru, a naravno ukoliko kliknem oba bit će u centru ekrana. I kada ste završili sa vašim tekstom, znači samo možete da idete na X i kao što vidite dole u content browseru se pojavio tekst 1 i sada je znači potrebno samo da privučete ovaj tekst u video traku koja se nalazi iznad vaše obične video trake i znači samo privučete i pustite i kao što vidite sad ste ovdje dodali tekst.
i ovdje naravno možete da podešavate koliko želite da traje taj vaš tekst. Također za ovu tekst traku važi ista stvar kao i za ovu dole, znači opet možemo da dodajemo efekte koje god želimo. Ukoliko se vratimo na efekte i ukucamo kroz Dissolve, vidjet ćete da ćemo moći da dodamo ovaj efekat i na tekst. I sada ukoliko pustimo ovaj tekst, znači kao što vidite on ima lep prelaz. To je to što se tiče teksta, hajde sada da pređemo na ostale stvari. Uglavnom, hajde sada da pređemo na još neke efekte našeg videa, znači kako možete da zoomirate u video, kako možete da poboljšate boje i ostalo. Na primjer, sada ću da selektujem jedan deo videa, znači video odavde pa sve do ovdje, znači tu ću napravim ovako dva reza i video između ću da selektujem. I sada ukoliko na primjer želim da ovaj ovdje deo bude malo zoomiran, znači selektovat ću taj deo, idem gore levo u Effect Controls i sada tu mogu da podešavam razne stvari, znači mogu da podešavam poziciju kamere, znači ukoliko želim malo da zoomiram taj deo, znači scale na primjer podesim na 150% i kao što vidite sada ukoliko pustim taj deo, ovdje će video da se zoomira i sada znači kad smo zoomirali možemo da podešavamo koji deo videa želimo da nam bude zoomiran. Na primjer, ja želim da mi bude zoomiran i konj i da se vidi ova gore minimapa. I naravno, ukoliko ne želite da se ovoliko brzo, znači instant zoomira, možete da dodate i keyframe-ove, što znači da možete da napravite da se polako zoomira. Vratit ćemo se nazad gore u Effects panel i iscrollovat ćemo na početak ove ovdje sekvence i vratit ću scale na 100%, znači sad će slika da postane u potpunosti normalna. I sada želim da kliknem kao na ovu ovdje štopericu i to će da upali animacije ili ti ga sada ćemo moći da keyframe-ujemo. U početnom trenutku želimo da nam slika bude normalna, ali malo kasnije želimo da se slika postepeno zoomira. Znači odavde mi želimo da se naša slika zoomira do, na primjer, 170-180%. Tako da hajde da vidimo sada kako to izgleda. Znači ukoliko ja pustim ovaj video, vidjet ćete da će polako da se zoomira. A naravno, isto to mogu da uradim i za kraj, znači na primjer od ovog ovdje trenutka kliknem da postavim još jedan keyframe i onda dođem do kraja ove sekvence i odzoomiram, znači vratim na 100%. Tako da ukoliko mi ovo pustimo vidjet ćete da će prvo da se zoomira, a onda će da se odzoomira. Također ovdje u efektima isto možete da podešavate i rotaciju vaše slike, znači kako želite slika da vam bude rotirana. Također možete da podešavate i providnost vaše slike. Uglavnom, hajde sada da pređemo malo na boje vašeg videa, znači hajde za početak da podesimo brightness i kontrast, malo da povećamo osvetljenje i da napravimo da kontrast bude malo veći. Znači dole u Effects prozoru ćete ukucati brightness and contrast, znači evo ga odmah ovdje izlazi i sada sve što želite da uradite jeste da privučete na deo videa u kome želite da poboljšate brightness i kontrast. Znači kada ste to privukli ovdje vidjet ćete da će gore u Effect Controls selektovanog dela videa da se pojavi brightness and contrast. I znači sada ukoliko gledamo u preview vidjet ćemo da će da se menja brightness kako ga mi menjamo, a kontrast isto na primjer možemo stavimo na nekih 25%. I sada znači ukoliko ovo ugasimo možete da vidite kako je video izgledao ranije, a evo kako izgleda sad. Također, ukoliko želite da boje na vašoj slici izgledaju malo živahnije, preporučio bih da povećate zasićenje slike ili vam ga saturaciju. Znači, ukoliko dole u Effects panelu ukucamo Fast Color Corrector i taj efekat dodamo na naš deo slike, znači tu ćemo sada moći da menjamo boje na našoj slici. Znači, ukoliko želimo da boje na našoj slici idu malo na ljubičasto, da idu malo na naranđasto, žuto, zeleno, ali ja ću ostavim to na normalno i ukoliko bih scrollovao malo na dole, vidio bih da piše saturation. Znači kako ovo povećavam, na našoj slici ima sve više i više boja. Ovo se najviše primećuje kad smo na primjer na nekoj travi ili gdje ima dosta zelene, dosta crvene i tih jakih boja. Također, ukoliko želite da dodate efekte na ceo video, znači ukoliko brightness i kontrast želite da stavite preko celog videa, a ne samo na jedan deo videa, možete da dodate nešto što se zove adjustment layer. Znači vratite se u vaše fajlove, ovamo u project, idite desni klik, idite new item i možete da kliknete adjustment layer.
Ovdje ćemo da odaberemo 30 fps-a, pošto je toliko naš video, idemo ok. I znači sada, ukoliko želite da dodate kontrast ili bilo koji drugi efekat na ceo video, znači samo privučite ovaj adjustment layer i produžite ga da traje preko celog videa. I svaki efekat koji budete stavili na ovaj adjustment layer bit će primenjen na sve iznad čega je ovaj adjustment layer. Na primjer, ja želim da mi budu lepe boje samo u ovom ovdje delu, onda ću ja tu da stavim adjustment layer i kao malo pre, znači samo ću na adjustment layer da dodam efekat koji god želim. Znači sad sam skinuo kontrast i saturaciju sa ovog starog videa, tako da sada ću da uzmem i da privučem ovaj adjustment layer preko celog videa i onda ću na taj adjustment layer, znači opet da dodam ovaj fast color correction i dodat ću brightness i kontrast. Također isto želim da vam pokažem kako možete da usporite ili da ubrzate neki deo videa. Na primjer, ja želim da mi video odavde pa sve do ovde bude ubrzan. Ja ću znači tu da napravim sad još jedan rez i selektovat ću ovaj deo. Znači kliknut ćemo slovo R na tastaturi, odabrat ćemo kraj videa i samo ćemo da ga skratimo. I sada nemojte da mislite da smo mi sekli ovaj neki deo videa, mi smo u stvari ceo video ubrzali i zato on sada traje kraće. I sada znači ukoliko bismo pustili ovaj deo, vidjeli bismo kako bi odjednom sve postalo brzo. A ukoliko možda želite da usporite video, samo ćete da uradite suprotnu stvar, znači hajde da idemo Ctrl+Z da ga vratimo u normalu. Sad ćemo pomerimo sve ove video trake malo napred i znači ukoliko bismo mi sada opet kliknuli slovo R i uzeli ovaj video i krenuli da ga produžavamo, sada će video da bude dosta sporiji. I to su bukvalno sve najbitnije stvari koje vam trebaju ukoliko želite da krenete da koristite Premiere Pro i ako ste početnik u ovom programu. Također možda će bude još nekih tutoriala za neke malo komplikovanije stvari, na primjer kako dodavati ultra key, chroma key i neke još tako efekte. Naravno vi ovdje možete sami da eksperimentišete, da vidite šta neki efekti rade. Na primjer ukoliko želite da blurujete video i na primjer ja želim da zamutim ovaj ovdje deo videa, blur ću ostavim na adjustment layer pošto je tako lakše. Znači samo ću da privučem ovaj Gaussian blur i stavit ću ga preko i sad mogu da podešavam jačinu tog blura, kao što vidite sad je malo blurovan ovaj ovdje deo videa. Uglavnom, hajde još samo za kraj da vam pokažem kako da eksportujete video, što je najbitnija stvar. Potrebno je da idete u File, Export Media, znači idete Export pa onda Media i ovako će ovo da se učita, znači šta je potrebno sada da odaberete. Format je potrebno da stavite na H.264. Preset, slobodno možete staviti na YouTube 1080p ili 720p u zavisnosti koja je rezolucija vaš video, ali možete samo da stavite Match Source High Bitrate, to će automatski da uzme FPS vašeg videa i uzet će rezoluciju vašeg videa, a to je meni 1080 x 30 fps-a. Naravno sve ovo možete da podešavate ovdje u video tabu, znači ovo možete da deštiklirate i da podesite vašu rezoluciju, to isto možete da uradite i za FPS, znači meni je trenutno na 30 fps-a, ali vi možete da promenite na nešto drugo. Zatim ostatak podešavanja, znači treba da odaberete kako hoćete da se zove vaš video i gde da ga eksportujete. Ja ću svoje da eksportujem na desktop. Onda nemojte da zaboravite da štiklirate eksport video i eksport audio. Onda bitrate možete da stavite evo kao ja, meni je 10 megabita po sekundi, to je onako sasvim solidan bitrate za YouTube. Ovdje znači možete da kopirate i podešavanja za audio. I na kraju samo selektujete ovo Use Maximum Render Quality, stavite na Frame Sapling i to je to, samo kliknite Export. I sad će znači vaš video da se eksportuje i bit će znači na lokaciji gdje ste sačuvali. I kao što vidite, evo ga naš video, on se eksportovao. Od dužine eksportovanja sve zavisi od vašeg računara. Znači ovaj video od 3 minuta i 20 sekundi meni se eksportovao za nekih minut i po. Uglavnom znači evo ga sad video, sad možemo znači da ga gledamo, tu je ceo video eksportovan. I uglavnom to bi bilo to što se tiče ovog videa. Naravno, ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno me pitajte u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!